Dia panik deh. Bolak balik kate dari tadi kan 3 kali dia bolak balik kate pas solo mau deko tu ah. Okey dah ni ya. Uyang mengatur teman nuang. Bikin bini je tu. Uyang. Apa mak? Mangang tu. Dia teman nuang banang. Nah ada lah mak. Siap dari hati tu ah panik lah so. Dah jadi yang memakai daun coklat dah. Air dah siap lah. Amak mengat tadi tu. Iku amak kamu mupuak lah 3 kali amak dari tadi makin mupuak kata dah. Latihan lo amak dinyo. Dia di lampu asu ko mungkin enggak ada latihan lo amak dinyo. Embe wak lupa lo dak mak ambo santaro. Tu tepas so mak turun lo balik. Nya kan amak seraan beko tu. Untuk penampung tu embe tu ah. Mana minta tolong sama Uyang tadi. Tolongan amak pinjaman ke Teknon cik nak. Dia jam Uyang amak suruh amak minjam ke topik Teknon tu. Mak payah mengecek semuanya mak. Jauh bana telingu Dah kan bagai doh. Kamu beko nak terangang ngecek dinyo kan. Kalian katu-katuang keluar seketek. Jangan kare ke dalam pulo. Yo kalau amak beko mengecek semuanya kurang dengar dinyo bisa mak dia. Kalau Buyong beko Maria ke pangkat telingo doso Buyong kawang gaek Buyong melitu mak. Pinjaman nak tolong dulu ya. Panik mana mak dari tadi ya. Jadilah. Biarlah Buyong minjam. Yo, biarlah Buyong pinjam tah. Buyong kalau ndak mak Buyong namanya juga mali Buyong sebenarnya. Teh. Mau dong yo. Teh. Ada lah surat-surat dorang na member ko ya. Teh. Ko punya kira kalau member orang pakak gua. Lamo. Teh. Teh. Kayo dorang member tu ah. Teh. Siapa tu yo? Aduh. Buka pintu ini. Dari canggih buka pintu bete ko dulu. Deh. Mangang macikot-cikot di belakang pintu inon. Mancikot ini sudah lalu ah. Tu kanawa mancikot netek lalu. Jandola gaek tuwo di sweet mo detek ko. Lapai lagi netek ko. Anak lagi banyak nak dicigon tu ah. Mengaka dicigon gay li sweet lah baka puyok mo detek ko kadi cigo-cigoan alo pulo. Tu mengang di belakang pintu non. Ete kalau ada orang main botek jawe dulu tek. Ku indak main buka gadang ete pintu. Kadi cipuk kan yang dendek kala-kala pintu ete celik lah mendonyi-donyi sakit Mengang kasih ko. Amak manyuruh mamija membe. Takabi ba pulo angko. Kala lain pulo dinya tu. Ete pakak-pakak tapi dalam video ete acok benar nyurang mah. Uno bana pakak ete. Amak manyuruh maminjam membe TMB. Apa? De. Ayah sende. Dah puas suang doh. Kenapa nya ke pagi Buyong dinya kami ko kala lain ni jadinya. Amak manyuruh ama minjam membete kasihku. Oh pinjam membe keceang. Baladi na mo kalau di den tu. Ni baja banyak je cerita tu. Kepala Buyong lah bandonnya nonyi tu gara-gara dicipuk. Wah, embe baladi na mo detek tu tak suara tetek. Tunggu santai ya. Aku yang pinjam dulu ya tek. Beko Buyong antan balik. Sabi sama mak ya. Beko tek kasih tu beko pemain dia. Iya, jadi beko di sabuan. Ndak pemain tas di kayu den do. Pemain aja den yo. Di ndak ado Buyong ngecek sa di kayu de te iyo ngecek Buyong nyun de. Anak si Jago ya bananya, pelawan bana semua orangnya. Aiko kecewa, itu lo kecek. Jadi jangan kecewa lo.